Kei te whakapakari tonu te kāwanatanga o Aotearoa i ana heringa kia ahi Tareiria, kua whakaae ngā whenua e rua nei ki te wānangatahi i wārāua kaupapa ahumahi. Me te aha, ko te ahumahi rongoā tētahi e wānanga hia nei e rāua. Engari ko te uru pau namu ia, ka pēhea rā ngā rongoā Māori. Koinei tētahi o ngā rongoā take kai te kaha whakamahia tonu e te Māori. Aha kua heaha ngā maiwiwitanga kairunga i a koe. Kairiro ma te kawakawa. I tēnei wā ka tāia tonu e he tēmara te kohikohi i wāna e hiahia ai. Engari kei te āwangawanga ia mō ngā whakarerekētanga a te ture e heke mai nei. Kei tēnā iwi, tōna putu kōrero, tōna puna mātauranga, ōna taikaha kaireira tonu. Hea heiri roi ma te Pākehā whakahai. I tana kauhau ki ngā mema o te whare pāremata i ahi Tareiria, i puta te whakatau a te pirimia kia whakatōpū mai ngā kaupapa a ngā motu e rua. Ka tahi te kāwanatanga ka whakatū i tētahi umanga hou mo te ahumahi rongoā. Ko te hiahia kia hāngaia Aotearoa ki ngā whakahaere a ahi Tareiria. It takes the decision making about what happens in our country and puts it in Australia. Ka tika e hara ko ngai Māori anake kei te kite i ngā hua. Koina kei te ki ngā kākariki me noho mai ngā whakahaere ki Aotearoa tonu. Because we want to protect Māori and rongoā Māori, that Māori are making decisions about how rongoā Māori should be regulated and be part of that decision-making process. Kaore anō ngā rongoā Māori kia taka ki raro i tēnei umanga hou, engari rā. We are very concerned to hear the National, John Key, saying that he might include or want to include natural therapies in the Trans-Tasman Agency in the future. Hei te rima tau ka titiro te kāwanatanga mena ka taka mai ngā rongoā ki te umanga hou. Jasmine Pearson, Te Karere.